Subdivision angkang BJP asong pen tiket kelong atum an pini nomination alok ki jogdun. Nijang Karbi Anglong District alo constituency sirke pen bang poke pa bang kwa bang piatum nomination alok ki jogdun. Karbi Anglong Autonomous Council akili galong tiket kelong dun abang po abang piatum an nomination alo jok pontanglo. Kardom pini prime time long penili sami mirin hansepi pini abirtang ton pen chethanam sina. Karbi Anglong Autonomous Council kili galong prek jam aracharya song atum MAC kili kache pati dun jia phan kedamtang aru ni phai inquiry CR ni pen nomination alo jok dun bomlo. Lason si BJP racharya song along pen tiket kelong dun atum do an chelang si constituency tin along penta pini ani sivet si nomination alo ke jokasai dengpon. Bokajan subdivision angkang ke do constituency long troxi along BJP asong pen tiket ke long dun abang phwa bang phi do an atum pini Bokajan subdivisional office along nomination alo ke jokdam. BJP pen nomination alo ke jokdam constituency la pen kachepate dun abang phwa bang phi atum lake Borjan constituency pen Surjo Rongphar, Bokajan constituency pen MD Phukon, Sarupathar constituency pen Kadom Terangpi, Diopani constituency pen Sraban Telenga, Nilip constituency pen Pobitra Rongpi, Dwarbaguri constituency pen Richard Tokbi, La pen Soteng Thenta constituency pen Kachi Rongpi Piatum, Bang Troxi atum nomination aloke Jogdamahut, Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Muminta, Chirap Chetodun. Bang Troxi atum Esamvet si nomination aloke jogdam rapera jog towar pi ke theki bi anta BJP claim bang atum kachirai thiba jog towar kidam ke bang atum malom so phan ke kasiksa dokoklo BJP asong pen tiket ke long dun pen nomination ki jog dun atum an Rada Pharman kopi lok ke claim piji bang so puthak lamthe arjusina आइडियोलॉजी दो सबके साथ सबके विकास तुम बीजेपी सरकार बांधे पेन एजेंसी काउंसिल अलॉन्ग 2017 अधिकार पेन तुम काउंसिल चरी लो तो अपने 2022 निकान से तभी तुम हाइडेलो भुगतान सबके साथ सबके विकास अनुदिन तुम डेवलप नहीं अतोक अनु किदुक नहीं फंदाइले तुम चिंकू नहीं लापेन नीले बहावार फंड क्लेम नहीं दुपिंगलांग तोवार पेन डांगलॉक दोलोंग पेन डांगलॉक हॉस्पिटल पेन डांगलॉक नॉन के क्लेम तांग पेनांग आंदोलु सतमे लान बेले तुम के चौक कलिलांग असी आंसर से तुम नीले बतवानो पचिंगथुरी फंसे नीले अर्जा বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি আৰু জনগোষ্ঠীক মাতৃত্বৰ বোধেৰে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰয়োজন এই সকলো ৰাজ্যকে আহ্বান জনাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৫টা বছৰৰ নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাই যিমানখিনি আমাক আগুৱাই লৈ গৈছে এই যি প্ৰগতিৰ পথ এই প্ৰগতিৰ পথ আৰু আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ যি উৎসাহ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যোৱা 7টা বছৰত কৰা ভাল কামসমূহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ অসমত যোৱা 7টা বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু এবছৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখিনি ভাল কাম হৈছে তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ 26টা সমষ্টিতে যি ধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম হৈছে
ইয়াক লৈ পেলাই আমি অতি আনন্দিত আৰু উৎসাহিত কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ সাজু হৈ আছে ভাৰতীয় জনতা News Report, Karbi Anglong Live. Non ke wang jiwo signify ner ke parni Karbi Anglong Autonomous Council ke lik pedo ponpo. Bang solong kacepati dunji apan pura nijang Karbi Anglong ke parlo constituency sir ke palong pen prekjam racharia song la pen song we pen kacepati dunji atum pen pini ki jutsi arni nomination alok ke jok atum aphai bang phokep an longpon. Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Deputy Commissioner Mati DCSI Hemalong ada por phai kepen chengkonsi Racharia Song Jesamet Bharatiya Janata Party Autonomous State Demand Committee Congress EPHLC AAP CPIML pen ke cheng lok song we pen penangan candidate atum pini DCSI Hemalong nomination alo jokdon rinti Kedamtang aru ni phai inquiry siar ni ke cheng si nomination alo ke jok arni pen pini arni an kaddo kawe bang phokep abang phu abang phiatum nomination alo ke jok dun aphai longpon non nili karjab la te west Karbi Anglong dak DC asai hemalong lo atheng no long basin nili karjab lo non kini la so Karbi Anglong lai pen berta nang kom ripon la ke jasemet Karbi Anglong Autonomous Council ka so election ki bi pon jia puthaksi pini song do anstame la pen song we tum pen setame la dak nomination of lo nang ke che jok tum pen jok la dak la so berta nang kom ri jimpan si pini wang lo la pen non penang ana leaders tum apan mate song we tum pen setame la pen BJP Congress la pen Aam Aadmi Party la pen so tha si APHLC alang tum pen setame la dak nomination na lo ke jok Nomination alo ke jok dun ating pen lakha isi duar amla constituency pen bangpho lakha hini amri constituency pen bangpho lakha ke thom chinthong constituency pen bangpho lakha pli socheng constituency pen bangtrok lakha pho rongkhang constituency pen bangtrok lakha trok bitung rengthama constituency pen bangtrok lakha troksi kopili constituency pen bangtroksi lakha nerkep hamren constituency pen bangpho lakha serkep Amreng constituency ben bang pho kaddo kawe bang phokep an abang phu abang phiatu non ki wang jiwo signify ner ke pani Karbi Anglong Autonomous Council kilik hot che pate dun po non ni phong Karbi Anglong Autonomous Council ong BJP asong sarkar ini det pen aphi abang ke chinthong pen amri constituency hini aphan model hospital kimpon po pusi CEM ronghang pen ningje pon Atangkat tendar Korea le election da brab jin pen ningkan thom kan jing mo pen eklong Sara anono amri habar long si kenang ni kenang sat permisi kami inut pregnant kan siti so la se putak prabjin pen nitum prabjin pen da model hospital kibi ponje phan state government pen ching bayan lo prabjin eklam la pen ke panai pen ching thong la hini ada long ladak ni tum si degree government college an si prime minister ka hai lasto anijo ke som pen daksi ni tum prabjin pen government college ni tum halapu pini nomination ki jok dun abang phu abang phiatum methang a constituency aphan ke wangjia ni kopi kosom bang solam the ajupon sena laso khilete election campaign jong se nomination pass tek lutang te ipar ke gute hamrer homoski campaign dampo la bangke rat si chini lo ma phansi pi pe la sola bangani pudam delu bo election campaign huji chini po lele lasi non rat atum sita me non la ki bom apa se gopuluma aning ke dokde tin sige on lasi jong si rat atum jong si niliphan nang nominate lutang ke ma nang ingwai lutang ke nili thai dundet lutang ke nili ada itu rat akisung je towar apat me lang pen ketang lok la pen non risu ijang we gimi atum saguri nganteng flote ki pat thusi bethang chido wet la pen aparat ame BJP candidate bahini do koklon batai inut BJP candidate ke tuliram ang candidate akahai het singrong phak inut BJP candidate bang ke Martin Timu data BJP candidate lage horen be candidate lapen mili amreng thot mili tiket kelong pen mili non cepa hai pon pen rata hiu jume pen long pen mili hai pon dal pakai cumi tamta 2017 ang kanta mili ke mangke son plido ke cengsi ke towar no lapen abung thua bangke siga celangan dim lapen thot loka charli lapen ako
Isone bangke lason lo je ili amreng homosti long bang la sarkar lo chokomar bang kompik la si la hai kui long nangji Hamren den Daniel Inghi lapen ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live. Assam State Election Commission pen kepang dak ponateng Karbi Anglong Autonomous Council MAC kilikalong tiket kachepalong dun abang phiatum do anta arni ke hot ponateng pini Karbi Anglong DC asai hemalong nomination alo ke jokpon. Bangsolong BJP, Congress, ASDC, CPIML, APHLC, APP lapen song wepen kithodun atum kaddu kawe bang plikebra pho abang phiatum nomination alo Karbi Anglong DC asai hemalong jokpon lo. Lason si Lumbajong constituency pen BJP tiket kachepalong dun abang phu Joni Timung sitami mesen pen arona teng pen nomination alo jokpon si Lumbajong ahawar aparman kachingthur amu pen chenglo break jam asai ki claim kedam ponji aphan kachisik pedopon lo. মই খুচ মিলাই ময়ো কাৰ্বি আংলং তথা লুম্বাজঙৰ অধিৱৰ্ধন উন্নতিৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাম আৰু CM ছাৰে সদায় কৈ থাকে ডক্টৰ তুলাম নহয় কৈ থাকে যে কাৰ্বি আংলংখন ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কথাৰে নহয় কামেৰে আমি কৰি দেখাব লাগিব সেইটো কাৰণে ময়ো আজিৰ পৰা কথাটো মই ইমান নকওঁ কিন্তু মোৰ মনত এইটো ৰাখি থৈ দিছোঁ যে কথাৰে নহয় কামেৰে আমি কৰি দেখাম সেইকাৰণে যুৱ প্ৰজন্মসকলৰ যিহেতু এওঁলোকে মোক আমাক প্ৰাধান্য দি মোক টিকেট দিছে বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বি আংলং চাইডৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ সভাপতি তেওঁলোকক সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকৰ যিটো সপোন তেওঁলোকৰ যিটো বিশ্বাস মোৰ ওপৰত যিটো আস্থা ৰাখিছে যে যুৱ প্ৰজন্মসকলক যিটো আগত ৰাখি কাম কৰি যাম কাৰ্বি আংলং যিটো উন্নতিৰ সাধিব হ'লেতো যুৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহিব লাগিব যুৱচাম ওলাই আহিব লাগিব Lason Thaksi Mahamaya constituency pen BJP tiket kachepalong dun abangku Lunsing Teron sitami pini DCSI hemalong nomination alo mesen pen jokpon lo. Bangso hut perangki atuma pandang ke pacini dun atingki Mahamaya constituency ada dapan ke damtang aningkan angbong ke klaim ke dam ke pacun un e non apoya bang ke do anasaita ke klaim ke pacun pon eji apanta lamchak cipi pon. Second time মোৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে কোন সমষ্টিৰ পৰা আপুনি মনোনয়ন দিছে 15 নং নৰমাই সমষ্টিৰ পৰা তাৰপিছত এটাই আনন্দ লাগিছে যে যোৱা 5 বছৰ কাৰ্যকাল আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মানে ভাল মতে কাম কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ মানে আঁচনি গৈ পোৱাৰ কাৰণে আজি পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি 26টা সমষ্টি যিটো আমি জিকাই আনিব সেইটো আমি খাটাং আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনোবা থাকিব নেকি তেনেকৈ দেখা নাই 5 বছৰ যিখিনি কাম কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি লগতে আমাৰ গম পাইছে আপোনালোকে ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং মানে CM নেতৃত্বত লোৱাৰ পিছত যিটো উন্নয়ন কাৰ্বি আংলঙলৈ শান্তি আহিছে উন্নয়ন হৈছে গতিকে আমি তেনেকৈও দেখা নাই Bangsa hut nomati constituency pen BJP tiket kachepalong dun abangpu Ritesing hisitami arona teng pen nomination alo jokpon lo. Lapen kilik hai pon lo te la anso se kachingthur amo nomati ahawar arat atumapan kipi ke pajer ponji apan therangke thenglo ningche pon. ফৰ্মেলিটি আমি মেইনটেইন কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু আমাৰ বিপুলভাৱে আমি জয়যুক্ত হ'ব আৰু সকলোৱে ৰাইজে ওলাই আহিছে আৰু আহিবলগীয়া কিছুমান আমাৰ দলৰ লগত আলাপ আলোচনা আছে দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টত সভাপতিসকলে যেনেকৈ আমাক পৰামৰ্শ দিছে যে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ আমি কেনেকৈ সেৱা কৰিব আমি সকলোৱে জানে যে BJP দল আমি সকলোৱে জানে যে সেৱা হি সংগঠনহে আমি কেনেকৈ ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু আমি যিকোনো কাম কাজ আমি সফল হ'ম Korganthi constituency pen BJP song pen ki thodon abangpu Raju Tiso sitami apora teng pen nomination alo jokpon pemelo. Lapen ki bang jilang ani kilik ke haipon anso se Korganthi constituency ke paching thor ponji aphan lamchak chipitekang. Dalam bagi formal election kami BJP party party undu membuat sesi Korganthi untuk kira non lagi bagi election ya tadi election sampai itu Malidar leadership election si undu membuat pen haji kucing untuk kira ada kan as per Malidar select ke guide pun ada
sebagai Lason tak si Puluni constituency BJP asong pen karjabdun abang fukang bura kiling sitami nomination alo jokpon lo. Lapen kili kalong kacepahai pon pen rada kiduk kisung kilang ponji apat kerang kia tengno lamcak cipipon. Haidate parti arorate pen parti Karbianglong parti tim lapen BJP arorate zen kantepo lapen rathan upi government ke isu dilema rat lu kala lam ke tuju tamang kali jempo masih sungai susah kasi ada tambang. News report Karbianglong live. Amreng MEC constituency ar lokaddu kave ara dapan ning isi vetpen local candidate apan si ador ke so votes ki PAG apan alangli Biren Singh inghi pen tuning ripon athe Amreng constituency along bata isi bakta local asongja po apan ingwai pon pelang laso ning ke jangji ning ke pung pensi song we pen kilikalong arjabdun nang lo pusi pachini Ili Singh tipi Rina terang piatum anta local leaders kali Bonta ning ke pen kacing tur amo wanji bon pusi chong hong bom lo. Bonta wan tek tek. Bang sorat akinang sot nai towa ki charlie hem mesena than bang kiso kachilang adim hai hui hen lo. Lapen Amreng arat ning ke nai adim jerikin dengalong thesere thekumbong hanso apek hai hui pusi tami towa kawi pen adora ting pen chojorlong le. Lasi independent candidate Biren Singh inghi apat jongsi nilitum ador ke so avut ipon pen pahai lo pulote Amreng arat akisung ason anke kepajok ponji apat lamcak cipi pontang lo. Tame Karbianglong arlo inkoira trok a consensus do hala huyo consensus along sitame nang litum parti pathethera nang litum hala dak ke claim ke dam ke me aprang prang pe topi ke claim rarakam ke claim ke dam ke me komatma konat ne osi BJP pen kelong abang puyong si ke claim ke damesen de BJP pen pa hainon Congress pen ke abang puyong si ke aprang ke claim ke damesen de Congress pen pa hainon ASCC pen ke abang puyong si alang li radakam ke claim ke cepat duk pi bang pol dah pa hainon lapen ke komande song wedolang la radakam ke claim cepat duk pi pistame pulutang de alang phan song be pase me pa hainang pu lapen nili setame nili kam nili jam ke penang atu chini lo Amreng arat tu chini lo ke dam tang ningkan cleaner kep ke nili Karbianglong aru atokanu ke dam pen anparata nili constituency ar lokani nili na hokak chini ne adim ave nili along nime thang kudali odong pen kam claim dun nime thang tukuri ka par pudun pen longli ka thogna so kam sami ni claim lo lasti nili jongsi haidar lo pultangte nili jongsi haidar lo pante halake opposition ar role play dun pa meji lapel jongsi opposition ar role ke play dun pen sarkar to nar reject pote nili opi maka chi song nai bane che song gi non nili na to makten lo pudai bang kala halo aprang ka dam tang atum ke chok che rongman pilo e kim nang LP school manang kim lo ha Pernah lamba pothar tong lapen ke ta ablong kim nei school ta kupa bersi wanderlo arong ni halo ke claim ni PWD atu warta konane ber ponderlo tuning hat upilang so pen rong pangbong arong ke claim ni PWD to war sitame mate to war ki ik sitame hala dak bang ke claim pura akem kim et pen fit la bang so to war uthai pon jogamat ha kurane buka jan le rok posonta klang lo Keroni Ben Mohanteron Karbianglong live. Tang te pini prime time abirta ki lapuan se kang tonik lo.